Iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay dalusak da ito'y barangay kabildatan. Nay, ape adalusam, kat naglinis matan ti amok. Inaldaw kaming tupay nga ag-ikap. Nasken dalusak. Nalinis pa yun, dagiti kanal. Ay dalusak nga raw tapaikat ko pa'y amin at chismusa. Ha? Ay, unay kamutin, Kapitan. Apay ngay. Ay, basta ganad dagita chismusa. Mayat dayta plano mangkail. Umanugot ak iti dayta. Ay agkaiwara ngamin dagiti chismusa dito'y barangay kabildatan. Aduda nga rod ang kail. Dayta laangan agi istorya tar aramidan da iti saan apudno. Kastada nga raw ang kail. Ay, tulungan nakman. Ibagam ka dagiti tanod mao nga agtitinulong tayo. Unang kail. Ibagak dayta kadakwada. Dayta tinagpinda sa planong paray. Biliba ka talagang king ka. Kaya't mo maikat amin at chismusa? Kito na. No hindi pa'y ko mga inaramid mo. Awan ko matichismusa dito barangay tayaw. Ay, damok ka di mo suportaran ti planok. Apay kidinasan ngay. Kay kayat ko Ay, very nice in good Ibagam laeng no niya taramidag paray. Tamakitinulong aking ka ang mangikat kadagita chismusa. Apay api na ayabanda kamay, marikwanang. Ay, jak pa'y nalpas di aramidak ijay balay. Ang imaya kadagaos, taad da emergency meeting tayo ako na. Talagamot nga da. Anya ayaday ta nga ibagam. Agdengeg kayaw, ta ibaga, kada kayaw. Agdengdengeg kamay, maray. Alan ibagamon, marikwanan. Pinaayaban kayaw, taada na ibaga kanyak ni Kapitan. Kat sigurado nga apektado kayaw. Nay, anya dayta, maray. Makapadanag man. Dalusan kano ni Kapitan daytoy barangay. Kat amuyaw, no anya ti ikaten na. Dagiti agtatakaw. Wag, nagadaw tagtatakaw dito barangay. Ikaten na dagiti chismosa. Anya? Na, apay nga ikatan na. Krimen ay atag chismais. No kasta ti aramidan ni Kapitan, ay saan tayon ang makapag-chismes? Ang kail, kapay ngay. Saan mo't lang nga agasukan jay kusina yaw? Ay, awan nga ron yan tim nga glutaw. Sa dino tinapanan na ya. Ay, napan nakichismis Dayta kat tidakas na. Tamay samot ni anti anang isam makichismes. Ay, hindi pa'y bigat api manaw dito'y balay. Itatamalaman, awan pa'y lang. Mabisinantan ang kail. Saan pa nalpas dagiti trabaho dito'y balay? Pimanaw adagusan? Iswarong bang lang at dalusam dagiti amin at chismusa ang kail. Wala. Wanang kail. Nasayat na ita. Nangay tararamidam dita. Tuyen. Na, apay adabagam, kit-kitaam anak katugawa. Itay pa nga, gururay dagiti inawa, maplato, ijalababaw. Ay, sa anak ang makainaw, tagpampanunuta. Kanya ti pampanunutan maya. Jay anaamwak a plano ni Kapitan, nga ikaten na amin at chismusa. Kit no nagsaya day ta plano na. May saka mo, naragsak ka. Agasam nga mintad adumot ti oras mo, nga ipapaimo dita pan nakichismis mo, ngam dito'y balay. May saka mo gayam amang plan-plano iti dakas kontra kada kami at chismusa. Hingga ka aginawain, tapno dantumanan o sarenta amangan intun madamdama. Anak ko ng paraw. Si mangbat mo tanyan day. Ngam di pa'y matlaglutaw. Shh! Bayan pa'y lang. Mga ala iti buwilo na deta. Nakatugaw mo't laang nga kuy-kuya ka eh. Kastakit no mga ala iti buwilaw. Mabisina ko ng kail. Kauray siya. Kasaritam latan Ibaga mamapani naglutaw. Wan man. Banang. Banang dungo. Tumakder ka dita na. Tapay, apagtakdaran na. Ingka aglutaw. Sa anak nga agluto. Mabisin kami ka ni Kwarog.
Sumungbat ka na ako, Arog. Ha? Ay, wanantay. Talaga mabisin kami kini Uncle Kao. Ay, awan bibiyang ko nga oray mabisin kayon. Na, apay nga gungungat ka? Damagang pay laeng. Ay, awan amok a basol ko. Ay, Arog, ada basol mo kanyan time. Ay, awan mo ti amaw. Good boy kami tupay kini Uncle Kao, antay. Oh, Good boy kit di dayta. Ipaikat na amin at chismosa dito yung barangay. naa. Ay. Apay, di mo kaya ti aramidok? Ha, damagang pay laeng. Ay, si ka man ti pagdamagak ko, Arog. Apay, dakas ti planok. Unang Kyle. Tamay samat ni Antibanang at chismosa dito'y barangay tayaw. Kita man kwaraw. Anya ti kita kagawad. Kita ano ada agatang dito tersinak. Awan mo't makitkitak. Saklang mit ti adda ditawi. Sipod ng lukatak. Aging ga ita alumna kantinit. Si kapay lang ti may dito tersinak. Sanak met nga umay gumatang. Umayak lang agistambay. Uray tupay nga min agistambay kat awanan ti umay. Apay nga ta. Sipod na amuan dati plano ni Kapitan amang ikat kadagiti chismosa. Awanin ti mayat nga umay gumatang ka nagistambay ditaw. Ay? Kasta ka day? Agasamot ngay ngamin ti multa dagiti matiliwan nga agchismes. Anya, adapay multa na? Adda, sa nga pulo aribo ti first offense. Naa, ay agasam dayta. Isumot lagayam ang mabutang dagiti kabarangayan arumwar kadagiti babalayda. Sakto pa'y, kabutang kunti makichismes. Ay katawan nga rod ti umay gumatang diti tersinak ano kasta. Nagnginamat gayam ti multa. Rumwarak ko maitakag. Nasayat man, saan ka na rumwar? Ang sanang tamangan no pagmultaan nak ni Kapitan. Ay ka talaga pagmultahin na ka. Ado kumakat ti kayat ko nga imarites kadagiti ko kumaray. Mariga, tuyang. Dakal ti multa ti matiliwan. Pangalaam nga ti sangapulo aribaw. Iso amas pilyok laangan ti agilad dito'y balay ngagmalmalom. Kahit kasanungay, dagiti lalabaam. Diyay pa nga ipanagbalsig mo iti pagsungrad. Jak kayat nga aramidon dagita. Nay, tapay ngay. Sumadutak no sa anak nga agchismes ba daw? Iso dayta, ti panakabay tamin kaw, tapno ibagakan ka. Angkay, aging nga kadita, kat saan pa'y lang akayat niyan titiag lutaw? Ay, di na nga rod kayat. Apay nga angkay, simadot sa amutan ni Antay. Nanipod idinaamuan na ti planok ang mangikat kadagiti chismosa. Nasaktan tirik na ni Antay. Ay, jak amo no kasano ama ay ayaw. Nagrigat nga ay wunti baka. Kapitan, jak kumakayat nga aramidin daytoy. Ngamnaskad nga aramidag. Anya dayta. Agreklamo ak. Na, apay, anyat ireklamo. Awan nga minan ti umay agatang ije tersinak. Apay nga awan. Nagbuteng da, tanaamuan da nga ikatam amin a chismosa. Na, apay saan anasaya at tikas jay? Kasano ngay matin negosyo may, nga agkan kantina, wano agis-istor, kapitan, kat kaaduan nga umay agatang kadagiti chismosa. Aya? Dagiti imot awan maichismis da, umay damot agdangag iti chismes. Kat no awan dagiti chismosa, awan mo ti umay agdangag. Iso nga awan agatang? Wen kapitan, kasta talaga. Ay, madin sa ngagpaiso ah. Madin sa tiplanok na ado ti agreklama. Barab, apay nga, tandaan mo dito yung udi alin yan. Naudi kagayam ngay may. Nagatidog mga minin dito yung alin niya. Umayak lang mo agreklamaw. Kat iso day tatilin niya dagiti umay agreklamaw. Nagadu kami. Iso nga nusam ta nagsapa dagita nga imay dito'y barangay haul. Kasla umay damit dumawat iti ayuda. Saan? Umay dagreklamaw. Umay ko'y reklamaw, di plano ni Parintay, nga ikatan na amay, dagiti chismosa. Ha? May isang rod at reklamo yung amin. Ay, paunahin na ko na Arab. Senior citizen na, Mike. Ay, sana mabalain. Kita amaw.
Adumot lang ti senior citizen na nakapila. Ay, nasaya at may tasyakaon. Agasam ti katidug tayo taapila nga. Ay imbag na anusam. Ay, mabisina kaon. Iso nga ibaga kaon, tiriklamok pare. Di mo kunaan nga agpada kayo itireklamo kadagiti daduma na kapila. Mabalin ka di pare. Adimon ituloy ti plano mapanangikat kadagiti chismusa dito barangay tayap. Panunutak pa'y Tanituyan ka. Si madumit niya agtrabaho. Uray mat di banang. Ay, oray na kumari banang si madumitay. Nagrigat nga ibaon. Ay, nakarkaro ni tuyang ko pare. Agungay no ibaong ka. Itupak na pa'y amin na may gaman na. Ay, nagrigat nga agpaisote kasta. Kahit kasanaw no ibarsa na kanya nga may gaman na pare. Ay, siyempre, nasakit Ayun na. Iso nga rod pare, nga saan mo nga ituloy pa'y day taplanaw. Bay amlangay nga agchichismis na. Ay na, Kapitan, agasam dagiti agreklamo iji barangay haul. Nagkatidog ti pila. Kano imay pa'y ni pare ba dong? Agpapada kami itikid dawon ken ka, Kapitan. Saan mo nga ituloy ti plano mapanangikat kadagiti chismosa? Iso nga rod apang panunutak aso kataksa ti planok. Sukatamlaangan, tanay, malugi kami nga gis-istor. Mala, mitingak man dagiti chismosa dito barangay tayap. Umayak, Kapitan, makimiting akmal. Apay, sa dino ti papanan tuyan. Mapanak makimitay. Meeting itian niya. Mitingan na kami kanon ni Kapitan. Amin a chismusa, mapan. Ay, nagalistukan amapan. Ay katilaban mi mata, ti karbangan mi a chismusa. Ay, apay, adapay lakarbangan nyo, may. Ay na, nagadulakit din ay a chismusa dito'y barangay tayo maray. Nay, kasangsangpot mo lang, Maray. Wun maray, apay aya. Saan mo anang nagjaminsahin ni Inteng para ka na tayo at chismosa? Ada mensahe na. Wud, kunana, asaan na kanun nga ituloy ti plano na amangikat kadagiti chismosa. Ay, nasayata no kasta maray. Agam, ada kondisyon na. Kondisyon? Nasken kano adagiti nasaya at abambanag ti intay istoryaan. Saan adagiti nasiksikugan kan nakitartaray? Dagiti saan apakapirjan wenno pakadadaulan dagiti kabarangay tayo. Kasta? Wen tapno maliklikan ti panagiginura ken panagaapa. Sa bagay, adaw ti aggiginurang aggagayom, ken agkakaaruba, gapo iti madi at chismes. Mayat medkit di aday tasing-asing ni Kapitan. Intangarudan ilista tinaganta para iti attendance. Awan kanu merienda dagiti saan amang ilista itinagan na. Ay, saan kayo magdidinurog? Talakwan kayo ame. Saan kayo ama ibusan? Word, anya lakit din aya. First come, first serve Diyak ngay kagawad. Itayak pa ang nakatakder dito itirsinam. Gumatang ka aya, kwarog. Ituhain, imbaunak ni uncle ko gumatang iti pumada na. Aya, ket ado pay mat ngamin dagito aggatang. Sige nga rod kagawad. Unaan pa alakwan ida. Tachismisak man dagito adda dito itirsinam. Aw, kabaranggayan. Denggan nyo dito ichismis ko kada kayaw. Nandiyan dito. Inton bigat ka now, adda ikap tayo dito barangay. Irogi tayo di purok unaw, aging gay di purok dusay. Ay, woy, numay kamay. Tumulong kamay. Umahayak man mat makichismes kada kayo, kukumare. Ay katumay kalaang amaray. Sigurado kayo kade analpasyo amin nagiti trabaho yo iti babalayaw. Ay katwan nalpas kon amin at trabaho iti balay may. Iso mabalin akon makichismes. Kunama ni Badungkaw, anas kon nga gawi da kamapan agluto iti pangaldawan may. Ay katwan kasanumat ngamin. Numaimasan tayon ti agchismes, dito'y tametten nga agmalmalang.
Isunsamot ti ko na ni Kapitan. Mabalin tayo ang makichismis, basta unaan tayo alapasan dagiti trabaho tayo ija unag ti balay, tapno awan riray. Won, Maray. Husto day ta, anasao ni Kapitan. Sakbay, amapan ka makiin ni istorya. Naskan alapasampay dagiti trabahom iti balayo. Kan, dagiti laang nasaya at abanag ti pag-iistoryaan. Ala, sige! Didan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.